Qadrli bolalar, xayrli kun tarbiyachılar, qumaqlar. Bugün biz sizga Min Totarsha Сөйләшәм aksiyasına keldik. Biz bugün sizden bilen biz jırlarımız, şiir söylerimiz, oyunlar oynarız. Yaraymi? Biz 4-nji liseydan keldik. Şular benim yardımcılarım var. Bizning var isimiz balalar, ko'rsating zali isimiz balalar. Mana 3 qiz. Bizning var Tatariston varislari birligi, ko'rsating zali Tatariston varislari birligi 3. Hem bizning var volontyorlar, ko'rsating zali. Hem bizning 2 büyüyüşü qizimiz var, hem bir jırlaydigan qiz. Hozir ol sizga motor etib jir. U o'zi nima millatdan aytadi? Tatar. Hem Tatarkan Türk. Türk milletinden. Timur Tarabasali, o bizden Rus türkümünden, o Abdullah Tukay'ın Yapon hikayesinden üzerinden okuyup ko'rsatishak. Yapon hikayesi Abdullah Tukay. Elekte bir taşı turgan bu dünyada, bizning jirda tug'il, yiroq Yaponiyada. Rizqlangan oshya terlar, hem kış bilan. Kun bo'yina taşlar batıb şu kış bilan. Bir kun şulay ishlab qoti orash, ko'ngli qaytqash, ishdan tamam hildan toygash. Xodayim, nik faqir etding meni bolay. Rahmating keng men bandangni qilsan da boy. Shundan g'ana ishib o'tgan bir farishta. Nishib mangan zarar nishida. Sizga Ruscha aytdim. Siz Totarsha bilasizmi? Ketdik. Vozdux Totarsha nechik bo'la? Hava. Hova. Birga qavatli gali hova. Ha, yarar. Вредный nechik bo'la? Zararli. Zarar aytaylik birga aytaylik. Zararli. Ketdik. Деревья нechik bo'la Totarsha? Ağaç. Деревья комплексонda во множественном числе. Ağaçlar. Birga? Ağaçlar. Ketdik. Заботиться nechik bo'la ekan? Заботиться. Qayg'irtirgan. Birga. Qayg'irtirgan. Yarayım. Bu yoqdan olaygan.
Ничек була воспитанный? Тәрбиялі. Бірге қабатлайық әлі? Тәрбиялі. Ярар, а ласковый ничек булар мекен ласковый? Ласковый ничек була ласковый? Яғымлы. Бірге әйтік әлі? Яғымлы. Ничек була старательный? Тырыш, терпеливый. Түзімлі. Бірге әйтік әлі? Түзімлі. Ничек була отзывчивый? Міне, біз ең яқшы сифатларына әмі кішілердің соңайбыз. Нешік бұла? Ярдәмшіл. Бірге қобатлық әлі? Ярдәмшіл. Міне біз жырлыйда біләбіз, бейбі де біләбіз, шиырда сөйлей біләбіз. Болдықлы бірге әйтік әлі? Болдықлы. Нешік бұла? Человечный. Бірге әйтік әлі? Кішіліклі. Міне сізге шорлар. Матур мұ шор? Матур. Қазір сіңа бұл ненге түстәге шор? Кім біле? Шор біле? Ең бірінші бұл қыз айтты. Әйдәсіне шулай етігелі кім ең жетіс? Шулай рақшы деген? Мен әйтіп өлгірмәді сіңа оқшар. Бұл қыз тезірек болды. Қызыл менен бұл бала әйтті менен сіңа күштен әшке қызыл шор. Бірінші Менен бұл малай жетізірек болды. Бұл қызға берек ма? Ол біздегі. Матур болды ма шырлар? Менен қараңыз әлі біз өзіміздің хүнерлерімізді көрсеттік, бейдік, жырладық, шиғыр сөйледік, сіздің білек ойынлар ойнадық, сізге матур шырлар бөле кеттік. Сіз нәрселер білесіз бекен толдаршы? Бізде Бізді исәнмісіз. Біз аларның өзіміздің Құяшқай балалар бақшасында көруімізге бейік шартпыз. Hürmetli bolalar, qadrli tərbiyəçilər, мен sizge bir zor rəhmətimlə bildirəsimizdə özümüzün tatar dilini unutmayıb, şipşista tatarşa soğuk söyləşik. Hazır benim bolalar sizge bir eygine barata küştəlinçilərimiz bolalarımla söyləşirlər. Şunun bilen bizden aksiya min tatarşa söyləşəm. Azağına taban yaxınlaşa, sizge barımızға da selametlik, can tınışlığı dilimiz. Sizge bugün Qoznaqay şəhərinin 4-cü leksiyasından balalar, qonaqlar keldiler.
Biz Oznakay şəhərinin 5-ci Quyaşqay nömrəli ballar bağçası 2010 yıldan alıb UMK proqramısı bilan iş alıb baramiz. Bu proqramın negizində bizim balalarımız tuğan tilimizdə dürüst etib aralaşdığa, dürüst etib söyləşirgə öyrənirlər. Şulay bizim balalar bağçasında Tatar xalqının urf adətlərinə, milli yılalarına bağışlanğan bayramlarga da zo'r e'tibor verilir. Biz indi Qarğa Butqası, Nevruz, Sabantuy, Sümbülək gibi bayramlarni balalar bilan motor etib Tatar tilində şiirlər öyrənəriz, motor jırlar öyrənəriz, Tatar xalqının biyulərini başqararız. Biz özümüzün tuğan yağımız onun ko'rinakli kişiləri bilan da balalarni doimiy tanıştırıb boramiz. 2015-16 yıllarda biz tuğan yağımızın ko'rinakli yozuvchilari, shoirlari bilan tanıştırıq maqsadından şu yaxdan, şu topraqdan biz degan proyekt olib bordik. Bu proyektda biz yozuvchilar bilan tanışdıq. Balalar kitapxonasına uchrashuvga bordik. Hem o'zimizning balalar bog'chasida da Elmira Salahova hem Nasima Fazliyeva bilan uchrashuv o'tkazdik. Bu uchrashuvlarda da biz yozuvchilarning, shoirlarning motor she'rlarini o'rgandik. Balalar she'rlarga ham shu bayramlarda Tatar tilini yaratıp öğrenirler, yaratıp şug'ullanirlar. Hem indi kelajakda da biz şu tuğan tilimizni saqlarmiz, kelajakda da şu milliy bayramlarimizni, urf odatlarimizni unutmaymiz, kelajak bugunga topshiramiz deb ishonib qolamiz. Rahmat. İsəmisiz, bizning bugun aksiya men Tatarcha söylashim degan aksiyasi bora. Hozir bir-ikki so'zni ruscha aytsak, Tatarcha tarjima eta olarsizmi ekan? Aytasiz hozir. Tak, laskovoy nechik bo'lar? Yumshoq, yog'imli, yara, shedri nechik bo'lar? Shedri yumar. Biz ham tag'in birini endi. Tak. Terpelilik nechik bo'lar? Tuzimli. Yara. Mana bizning bolalar hozir sizga balaka bo'qlaymiz. Mana shu aksiya o'zimizning Tatar tilini, sof Tatar tilini unutmasqa, ana har vaqt hurmat etarga. Biz saqlamasak, o'zimiz Tatar millatidan bo'lib, ana bir kishida saqlamay yashaymiz. Rahmat sizga. Bolalarga da rahmat. Tatarcha bilib o'siz o'sganlarim, salomat, baxtli fabiyalar bo'lib o'siz. Rahmat.